Mu gihe ubukungu bw'isi bukomeza guhindagurika, imijyi imwe n'imwe igenda igaragara nk'igicumbi gishya cy'ubukire, aho abaherwe bashora imari, bubaka ibikorwa by'iterambere ndetse bakanahindura isura y'aho batuye. Raporo nshya yasohoye mu mwaka wa 2025 na Hinda and Partners ku bufatanye na New World Wealth yagaragaje imijyi 50 ikize kurusha iyindi ku isi, ishingiye ku mubare w'abantu bafite umutungo ugera cyangwa urenga miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika. Iyi raporo ntigaragaza gusa imibare y'abaherwe, ahubwo inerekana aho ubukire buri kwerekeza, uko ishoramari rigenda ryimurirwa mu mijyi irangwa n'umutekano, imisoro yoroheje n'ubuzima bufite ireme. Hirya no hino ku isi hari imijyi ikomeje kuza imbere mu gukurura abaherwe bo mu bihugu bitandukanye, bakayitamo nk'ahantu ho gushinga imizi binyuze mu kubaka ibikorwa birambye by'ubukungu n'imibereho myiza. Reka duhere kuza ku mwanya wa mbere ni umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. New York niwo mujyi wa mbere ku isi mu kugira abaherwe benshi batunze za miliyari n'amamiliyari z'amadolari, aho babarirwa mu bihumbi 384 n'abantu 500. Hari kandi 418 bafite miliyoni 100 ndetse na 66 bafite miliyari 1. Nubwo uyu mujyi uhura n'ibibazo bijyanye n'umutekano, izamuka ry'ibiciro ry'imibereho, uracyari igicumbi cy'imari n'ishoramari mpuzamahanga. Ku mwanya wa kabiri hari San Francisco Bay Area, naho ni muri USA. Aka gace kabarizwamo Silicon Valley, kamwe mu duce tw'ikoranabuhanga dukomeye ku isi, kabarizwamo abaherwe 342 n'abantu 400 batunze amafaranga menshi cyane, abagera kuri 756 bafite miliyoni 100 z'amadolari na 82 bafite miliyari 1 y'idolari. Mu myaka 10 ishize ubukire muri aka gace bwazamutse 82%, karushaho kuba igicumbi cy'abashoramari bakomeye. Naho ku mwanya wa gatatu hari Tokyo mu Buyapani. Tokyo niwo mujyi ukize cyane muri Aziya, utuwe n'abaherwe 292 n'abantu 300. 262 bafite miliyoni 100 z'amadolari, mu gihe 18 bafite miliyari 1 y'idolari. Uyu mujyi uzwiho kugira ubukungu butajegajega n'ikoranabuhanga rihambaye, bikawugira umwe mu mijyi y'icyitegererezo ku isi. Ku mwanya wa kane hari Singapore. Singapore ni igihugu gito ariko gikomeye mu bukungu, gifite abaherwe 242 n'abantu 400, barimo 333 batunze miliyari 100 z'amadolari y'Amerika na 30 bafite miliyari 1 y'idolari n'andi arengaho. Mu myaka 10 ishize ubukire bwiyongereyeho 62%, bikaba byaragizwemo uruhare n'amategeko akurura ishoramari, imisoro yoroheje n'umutekano usesuye muri iki gihugu. Ku mwanya wa gatanu hari umujyi wa Los Angeles, naho muri USA. Los Angeles ni umujyi uzwiho cyane mu ruganda rwa sinema n'imyidagaduro, utuwe n'abaherwe 220 n'abantu 600, barimo abagera kuri 516 bafite miliyoni zirenga 100 z'amadolari y'Amerika na 45 bafite miliyari 1 y'idolari. Uyu mujyi wagiye uzamuka mu bukire uva inyuma ya London, uyisimbura ku mwanya wa gatanu. Mu gihe cy'imyaka 10 ubukire bwazamutseho 35%. Ku mwanya wa gatandatu haza Londres mu Bwongereza. Londres yari umwe mu mijyi ya mbere ku isi mu bukire, ariko mu myaka 10 ishize yahuye n'ihungabana ryatewe na Brexit n'impinduka mu misoro. Ifite abaherwe 215 n'abantu 700, barimo 352 batunze miliyari 100 z'amadolari y'Amerika na 33 bafite miliyari 1 y'amadolari. Nubwo bimeze bityo, igicumbi cy'imari cya Londres kiracyakomeye i Burayi. Ku mwanya wa karindwi hari Paris mu Bufaransa. Paris niwo mujyi wa kabiri ukize mu Burayi nyuma ya London, ufite abaherwe 167, barimo 277 bafite amadolari miliyoni 122 batunze amadolari arenga miliyari. Uyu mujyi uzwiho kuba igicumbi cy'imideri, ubuhanzi n'amateka, bikawugira isoko y'abifuza gutura ahantu habereye ubuzima bugezweho. Naho ku mwanya wa 8 hari Hong Kong. Hong Kong ni igicumbi cy'imari muri Aziya, gifite abaherwe basaga 154,900, barimo 346 bafite miliyoni 100 z'idolari na 40 bafite miliyari 1 y'amadolari. Nubwo hari ingorane zishingiye ku miterere ya politike, umujyi uracyari urufunguzo ku bashoramari bakorera muri Aziya y'Iburasirazuba. Ku mwanya wa 9 hari Sydney muri Australia. Sydney niwo mujyi ukize cyane muri Australia, ufite abaherwe basaga 152 n'abantu 900, barimo 224 bafite miliyoni zirenga 100 z'amadolari y'Amerika na 22 bafite miliyari 1 y'amadolari. Mu myaka 10 ishize ubukire bwabo bwazamutse 28%, bigizwemo uruhare n'ubuzima bufite ireme n'ishoramari ridahungabana. Ku mwanya wa 10 hari Chicago ni muri USA.
Chicago yinjiye bwa mbere mu mijyi 10 ya mbere kize cyane ku isi, ikaba ituwe n'abaherwe 127,100 barimo abagera kuri 195 bafite miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika n'abandi 25 batunze miliyari 1 y'idolari. Numwe mu mijyi ifite urwego rukomeye rw'inganda, ubucuruzi n'amabanki, bikawugira icumbi cy'iterambere rishingiye ku nganda. Deri imijyi 10 ifite umubare munini w'abaherwe bafite miliyari 1 y'amadolari cyangwa arenga. Hari San Francisco, New York, Los Angeles, Hong Kong, Beijing, Shanghai, London, Singapore, Chicago na Mumbai. Imijyi yagaragaje izamuka rikomeye mu bukire mu myaka 10 ishize harimo Shenzhen mu Bushinwa yazamutseho 142%, ubu ifite abaherwe 50,000 n'abantu 800. Hakaza Hangzhou yo mu Bushinwa nanone yazamutseho 108%, ifite abaherwe 32,300. Hakaza Dubai yarazamutse cyane ku buryo igeze ku mwanya wa 18 ku isi, ifite abaherwe 81,000 n'abantu 200. Imijyi yahuye n'igabanuka ry'abaherwe cyane harimo London yagabanutseho 12%, hakaza Moscow mu Burusiya yagabanyutseho 25%, ifite abaherwe 30,000. Iyi raporo yerekana aho isi yerekeza mu bijyanye n'ikwirakwira ry'ubukire, uburyo imijyi ifite umutekano, amategeko yorohereza ishoramari n'ubuzima bufite ireme ariyo yiganjemo abaherwe, n'umusaruro w'ibikorwa bifatika mu miyoborere n'imikorere ya politiki n'ubukungu, bituma abashoramari n'abaherwe bahitamo aho kwimukira no gukomereza ubucuruzi. Nitwa Jay, peace out.